Ai tata webala boburungi bwawe, webala wembabazi zawe, webala bw'amaani gawe, webala bwo kwa munsi muno busaho kintu ekyo tasobora kukora, amaani gawe ngasobora buli kimu mukama. Osemerire ai Yesu, osemerire mukama w'abakama. Tata ntukusiima habwe kisembo ky'abaana. Bayibuli negamba ngo abaana kiba kisembo kuruga haliyo mukama, kandi n'ebyana byenda bugwetwa bwawe. Ai tata ntukusiima ekiro kyati nisabira mutahi wangu onu abe nasabira abana takabatungire. Ekiro kyati nisabira endaye, ekiro kyati nisabira oluzaro rwe. Leka omulo gwa mukama gubungire endaye, gubungire oluzaro rwe, gubungire obusaija bwe, asobole kutunga abana omwibali ya Yesu. Mukama muhe ekisembe ky'abaana, mukama muhe ekisembe ky'abaana omwibali ya Yesu. Mukama obwarara bahe emyezi 9 kuruga esare eno obwagisabire. Leka mukama w'abakama azala omwana obwomezi, omwana omwomezi, kandi omwana omurungi, kandi omwana owahikire ai tata omwibali ya Yesu. Mukama nisaba ogaruke mu esare y'omutahi wangu onu, ntwikiranganize ekiro kyati. Bibuli negamba babiri omulinyi obarayikiranganiza kwata ekintu kyona munsi kirabakorerwaga. Mukama nyowe nawe ekiro kyati ntwikiranganiza omwibali ya Yesu, ngunobungire oluzaro rwe, nobungire endaye, nobungire obusaija bwe, nobungire omubiri gwe mukama, kandi nomuhamani okutungenda, nomuhamani okutweka mukama, nomuhamani okutunga abana abahikire kurungi, kandi abana abahira omugisa omwibali ya Yesu. Ninsabira abana be, ninsabira ogo abene hamwenda ekiro kyati nindagerendege kukwata abana abo, kandi ekalema kubabingamo omwibali ya Yesu. Mukama ninyikiriza noja kumuhamani agaruka atungendende, kandi mukama mwana ogutajja kurugamo omwibali ya Yesu. Enda ekiro kyati ogiheira amani moya arukwera, enda y'omukazi ono gihuye mu amaani gawo go moya arukwera, gihuye mu amaani gawo go moya arukwera, esobole kutunga amani ago kukwata abana kandi okubakuza kuhikya myezi 9 omwibali ya Yesu. Moya arukwera ekiro kyati obusaija bw'omusaija ono buhuye mu amaani gawe. Atunga amani okuzara abana, atunga amani okutweka, atunga amani mukama okukuza abana mukutina nomubikirire. Ekiro kyati mukama ntwikiriza, mukama oganyire bona abokuba mukuburwa babuzabuzibwa abamu mu busasi bwabo, bagenda mu mbando, bagenda mukuraguza nuko baserera abana, bagenda kuramya abacwezi nuko baserera abana, bagenda mu kifaro na mahembe nuko baserera abana. Baganyira itata, baganyire ekiro kyati mukama, ganyira omusaija ono, mukama ganyira omukazi ono, omwoje nesagama yawe, kandi omuha omugisa gwawe mwibali ya Yesu. Mukama ntukusiima habwokuba ebirungi byona bihebwa iguru. Sitani tasobora kugaba birungi, sitani tasobora kugaba abana habwokuba sitani tanuwa ruhanga, baitu mukama ni ruhanga. Buli muntu wena wanya kutaha munda ya nyina niwo omuhangiramo ai tata. Nabwe kintu sabo tuganyire ai Yesu, abasobeze bona bagenda handi oko baburayo. Ekiro kyatugarukira mukama ntusabe sagama yawe tuoje, leke sagama yawe ejo omusaija ono n'omukazi ono eboje behekemu, kandi mukama bayijuke ekiro kyahati ngokuwejukira Hana, ngokuwejukira Rebeka, ngokuwejukira Sara, ngokuwejukira Rachel. Mukama ekiro kyahati babungire kandi obaho omugisa gw'abana. Mukama ntukusiima habokuba oina amani, tukusiima habokuba yazayize Elizabeth ekiro kyahati nobaha abana omwibali ya Yesu. N'abasaija babongere mukama ngoko babongere Zakariya mukama, basaija bano babongere ai tata ngoko babongere Abraham, abasaija bano babongere mukama ngoko babongere abasaija abayira. Mukama ntukusiima osemerira abokuba ekiro kyahati okikozere. Webale mukama habokutaha abana turakunyumiza tukwege kitinisa, kandi mukama bafola abazaire abarakuza abana babo mukutina no kumanya ai mukama. Leka mukama bale bataswara batakwatirwa ensoni Yesu Kristo, baitu bakumanya kandi bakugonze biro byone by'obwomezi bwawe. Webale ai mukama habokuba bahira abana nkoko bakusabire omwibali Yesu Kristo mukama waitu. Amen.